Pinbena ubah sambor lang dingdo bo unrung sha kejeli jong kesan perthai na ke Trinamool Congress banya airing hak election MLA jong snem arjar arpulai na penthor umkra constituency. Ya kini ubah sambor ula pinbena hak ke khat pratarik mentau benai nailar arjar arpuar Hashlong Press Club bo unrung sha ke TMC hak arpau tarik mentau benai bat ula kerpat ikipat ba jong ke penthor umkra ban ai ke jingkershan ya u bat unyo ban ra ya ke jing e kipat ba hapo assembly. Hari kinti nga wanru nga kwa pensai pi wa number khoi political parties nga la jet nga dan kajing kran hiru officially nga sarung no shaka TMC All India Trinamool Congress la shisngi te hani kinti ru nga bu kajing kapar ko smuret akhmat ko buram ko baklaw yung pi ki constituency yung putan pra constituency ba delong yawan na kate kisngi alam ka jingkersan inga mo kum kertong jong TMC but ba I can get jaka po komensi mo jong pi mga niyo at konsultu ya kay kathong mga iwan na kanika election mulai ngaji di TMC ru kadai ba kita ki issues ki mga kwa banya namanta jong kipat ba mastu ngamla bandan ki parties ki badan ka ruling MDA government ba mastu ila dia ngah bandan ka option kumbangi long imantai principal option party kadai sa TMC ngam long na nga mga happy banya sta nomor nga balong very factual and very practical in my approach ka control constituency ka demography ng constituency it's a mixed population constituency ang kabaari kung mga mention ni pimanyahi prapo na kasi spy di kita kilomye ti ngakwa man pensyari kipat ba ani kinti ba baro kay experience od ita ka jigidor ko marba mardi bat kani kung mga batay yang pisa isini kadi ajingra sa government yaki central excise duty yung essential commodities